Shalkolok te kret dong mani tabu ke serai no unka nuzagi bo phakya IPF ni adok Raima Belini MLA Dononjoy Trifura asuk thai yakanai asuk simya tebo te khna mani IPF yakre tipra mothaw hapsinai a te khna ma tabu kubino unka okok joti kubui angno abo yakumu mankha logi bubakra tongmabai Shikangono IPF ti khakni ngai thangmani Mebarte enchini bisingo khanglai munukjangmani tabuke IPF ni te kosa athukuri kraima bai IPF ni nukhungo munak na phasing kubunu phasing tipra mothane noklabo te kosa athukuri jinga phasing abahno shalai tonglai kem nunga sinai lukro October tarni tibri shalmaribo MLA asukta yakar kha Bidhan Sabha ni Speaker Ratan Chakraborty ni yago yakar mong sibla yakharai IPF ni andong Dononjoy Tripura logi tongo bubagra kokthni biskango khokhenteni bo Boromgram Dononjoy Tripura shaka MLA post kotoria ntofase kotor bisi charni political career IPF tibna chengmani tabu bubagra jotno thanjak mane bage kok sarmani bai thanjao phaikya obahana kokta le shaka ashok simia khnati pune damniyo biskangni rabjak samong butang saklai nai shaka Boromgram Dononjoy Tripura hambai no semana belai long time IPF ani first ani political career ani IPF 2014 simia 2022 jora ani IPF prai 8 bochor dorang IPF samkhaimu depression bagai tau this time jeng o jora chini habu bagra chini dokan boy samkhaimu jehetu jotona kobokja kang as a depression hisabe tini push kotoria 102 se kotor sei dofa tabo je emon je present situation jeng joto thanjani thanchago jeng samkhaimu dorkar jehetu chini habu bagra chona kobokha jeng joto depression as a depression hisabe ang MLA abo chiristai pusia dofa angka chiristai ke se jago jeng khanan uchit ang khakaika o jorago jeng bobagran logirani dorkar gabon baina ani MLA tongtu kurito abo borok ko gya ang age MLA kari phana bobagran ang logiru MLA abo to ostai tini je stai angka je jago chini stai chini dofa o jaga khanani yang khakai ni tini ani MLA ni Raima Belini Bidhan Sabha Kendra ang obne reject nisle tini ang khana duita diga ani press meet bubagrani lo ang koinai joto chini viprasaro jara tongnai borobor chini o thanchani logio final bagai ebong bubagran logio nang kubunu phasing MLA yakar manatoi satani bubagra shaka MLA yakre tipra mothane thanjao phainai obahino bubagran khoktoi shawi mankha आज हमारे बहुत पुराने त्रिपुरा लीडर धनंजय त्रिपुरा ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है टू द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द त्रिपुरा असेंबली और उन्होंने कहा है कि वो अब MLA पद में नहीं रहेंगे और वो हमारे थानसा के मूवमेंट में ज्वाइन करके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए अपने दफा के लिए इस बार फाइट करेंगे तो इन्होंने आज अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को ऑनरेबल स्पीकर को दे दिया है।